bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa ja'ala qasidati hadhihi jamilatan jurrat li jaada liyal baaxi bi jaahi raaqi bima talabtu minhu fi awraaqi madda liyal karimu wal mukarrimu maa lam yanal xayri ya ni'mal akramu yazkuruhul qalamu sukuran yabxaa wa xaadali ma sarani wa abxaa lahu xitaabi wa kafaaniyal kadar bi xadri zaatihi wa li safal xadar haajartu min xayrika yaa baaxi laka yaa munzilan ilayya xutta xiilaka tartiilu zikrika gada la zaati liya wa birridwaani sunta zaati jazabtali fi ma tubiixu lirrabaax yaa xayra raaziqin wa xayra man abaax raddatta anni kulla ma lam yardali wali raddatta al-aksa bil mufaddali rahmaanu yaa rahiimu fi daarayni wasa'ta lii fiimaa kafal aarayni tursiya fi daarayni ammaa saa'a mu'ayyizun minni man asaa'a laa yantahi li dararil maxluuqu asamani man bisanaa xaliiqu yusni alal baaxi bi madxi raaqi xatti wa kaana liya bil awraaqi yusni alal baaxi bi madxi raaqi xatti wa kaana liya bil awraaqi subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin.